Ispred stranke Jedinstvena Srbija na listi Ivica Dačić, premijer Srbije, nalaze se dve kandidatkinje za poslanice, Dušanka Gardović iz Priboja i Snežana Knežević iz Sjenice, i jedan kandidat iz Užica, Dejan Jovanović. Mi iz Jedinstvene Srbije smo ponosni što imamo najbolji socijalni program. Program koji se svakim danom od strane drugih lidera prepisuje. Logično, uvijek se prepisuju najbolje stvari i nama to ne smeta. Naprotiv, želimo da program koji se primenjuje u Jagodini primenimo i u našem gradu. Želimo jako Užice, jer nema jake Srbije bez jakog Užica, Požege, Nove Varoši, Priboja, Prijepolja, Sjenice, Arilja, Požege, Kosjerića, Bajine Bašte, bez jakog Sevojna. Koalicija ove tri stranke na parlamentarne izbore izlazi i pod rednim brojem 2. Ispred stranke Jedinstvena Srbija na listi Ivica Dačić, premijer Srbije, nalaze se dve kandidatkinje za poslanice, Dušanka Gardović iz Priboja i Snežana Knežević iz Sjenice, i jedan kandidat iz Užica, Dejan Jovanović. Mi iz Jedinstvene Srbije smo ponosni što imamo najbolji socijalni program. Program koji se svakim danom od strane drugih lidera prepisuje. Logično, uvijek se prepisuju najbolje stvari i nama to ne smeta. Naprotiv, želimo da program koji se primenjuje u Jagodini primenimo i u našem gradu. Želimo jako Užice, jer nema jake Srbije bez jakog Užica, Požege, Nove Varoši, Priboja, Prijepolja, Sjenice, Arilja, Požege, Kosjerića, Bajine Bašte, bez jakog Sevojna. Koalicija ove tri stranke na parlamentarne izbore izlazi i pod rednim brojem 2.